Sada se vidjeti jedan od najstrašnijih dokumenta iz failova Jeffreya Epsteina. I upamtite sve ovo o čemu smo do sada pričali, znači taj zakon zaraze i kako mnogi iz sveta ezoterije, okultizma daju ili ti pridaju značaj predmetima i oko korišćenja te energije. Gledate u anonim mail koji je 2019. godine upućen lokalnom radiovojitelju. Također je taj mail bio poslat i bivšem kandidatu za gradonačelnika Albuquerquea Ediju Aragonu. Pazite ovo što piše. Edvarde, ovo je osjetljivo, tako da će ovo biti prvi i posljednji mail u zavisnosti od tvog nahođenja. Može da ga uzmeš ili da ga baciš, ali ovo dolazi od osobe koja je bila tamo i sve vidjela. Kao bivši zaposleni u Zoru, znači radio je u tom Zoro ranču Jeffreya Epsteina, gdje su se nalaze ono kamenje sa onim starim petroglifima. Materijal ispod je preuzet iz kuće Jeffreya Epsteina, kao moje osiguranje u slučaju budućih tužbi protiv Epsteina. Izvini, nema pitanja. Ono što je osuđujuće u vezi sa Epsteinom tek treba da bude napisano. Da li si znao da su negde u brdima izvan ranča dve strankinje sahranjene su po naređenju Jeffreya i Madame G?